I pozdrav ljudi, danas radimo Football Challenge. Znači, pravila su da se treba okreće 15 sekundi u mestu i onda da pokušaš protivniku da daš gol. Kreće. 3, 4, 1, 2, 3, Ovo su tupađi. ajde. Sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sad! Ajde, isključi kameru vam, ajde. Ali samo pojedim šut. To bi bilo za ovaj Football Challenge. Lajkujte, šerujte, subscribite i čekaj samo malo kampicu. Ide sljedeća klipa, poz!